Shalom shalom bene data, Imana niguha umugisha, Imana nikugirire neza ahantu uherereye hose mu bice bigize iyi si. Nkuko bisanzwe ni mwene so Rev Pasteur Jules ugarutse imbere yawe. Ndagira ngo nkubwire tuvugane iki kintu. Buri kimwe cyose gikorwa muri iyi si gisaba gutegurwa. Buri kimwe cyose gikorwa muri iyi si gisaba gutegurwa. Buri ahakomeye uwakomeye wese yashitse yarahateguye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo biragusaba gutegura, biragusaba kwitegura. Niba hari ahantu ukeneye kuba washika, biragusaba kubyitegura. Imyitegurire yawe niyo ishiraho intsinzi yawe cyangwa igashiraho ugutsindwa kwawe. None uyu munsi ndagira ngo nkubwire iki kintu. Itegure neza, shyiraho imyitegurire myiza, ubaka imyitegurire yawe. Ni ukuvuga ngo repetisiyo ukora niba ari nziza ndagutangariza kuko uzatsinda, nimba ari mbi uzatsindwa, kubera kuko ubu buzima turimo biragusaba kwitegura. Nshuti y'umusaraba, biragusaba kwitegura. Urimo uritegura gute? Urimo uritegura gute? Ibikomeye ukeneye kugeraho biragusaba kubitegura. Nta muntu uba mu byo atateguye. Imyitegurire yawe imeze gute? Uyu munsi urimo urategura ijuru gute? Niyo mpamvu ishengero Nazareth Church ryabateguriye ikoraniro ryiza umunsi w'ejo. Ni hano muri Liège ahitwa Elistare. Ngwino tuganire ku bintu bigendanye no gutegura ahazaza. Ngwino tuganire ku bintu bigendanye no gutegura iyo tujya gusumba gutegura iyo tuva. Imyitegurire yawe nishiraho intsinzi yawe. Urahawe kaze umunsi w'ejo. Ngwino tuzabandanya tukubwira ibigendanye n'imyitegurire. Imana iguha umugisha. Hamagara inshuti yawe, kandi niwa hamagara inshuti yawe mukazanana umunsi w'ejo muzahabwa umugisha. Ndabihamya neza